inawai ka hok. Nebiyang kuno pranikay. Iwan hamne bandawai ka hok. Banda kuwa ka hok compare. Lakalong step. Lakalong ski. Lakalong mit ka hok. Take a hok. We want justice. Ni kuwa ka hok. Ngin kuwa ka plajo no. Ngin kuwa ka plajo pigi minister. Ki MLA. Pibi don nakabailong. Ngiro nakabailong. Kabailong jongi kamlek sabi. Kaliban like ben hani. Nakatadaw ko parang nagabi. Nakran hamne na kajing sokya. Nakatuya pi kung kinakay. Bangin deman reference. Ni depan pete. Kenang manginyor ya kali ni le jongi. Kenang manginjob ini isi jongi. Baru si kata kumalong bela sikmat. Nila kung penjam. Nila siya yalang bakla. Nila siya penbit. Nila siya tilis na yung labanomro. Henry hakan iklimat. Ngim kwasyo. Lada kesimpor sintayaw, ngisa sintayaw. Lada kesimpor sibnay, ngisa sibnay. Lada kesimpor hadung panlong eleksyon, arjar bulay. Ngis yang behane, ngisa behane. Kamper, lada ngiyoja, ngiduja, ngiyap tenan. Nengiyem tenan, ngisa behane. Hadung pantayo, ya kahok kajongi. Pranikay kung nalawag klang feminin, banda kaliang kajungaw, doktor, advice na ba? Lain na sinyang naman kadang kaling kibanjar ho. Ngamnom lek ngom katong padyo di inawa ngamnom lek. Dalay hayne mo yap tenan. Bahawan war yap tenan hangde. Kenang padyo ka patay. Lai putrew tiling kisem jonga. Ngam padyo tiya hamha kasurok. Haying imay pa yang kasala kisusumpat tang lusik, kisusumpat tang dugay. Batang war hapindaro ngam padyo tiya. Henry hakani kesorkar MDA lapan yang i hasurok penggilingan di kejong pima ba kadeka 90 student funding pattern nga syukwa ban pensaya education minister kabon ka ba ikran mene isyukran tang hasun klem pifax kan 90 student kadeka ka funding share ka sharing pattern ka ba for the whole project lani the whole proposal 90 student as far as salary matter is concerned nakaliang jong ka central government kan ajing irap ingi khatsan hajar ikilo primary but arpeo hajar iki upper primary kata kadai ya kadai ka financial year kebala adep financial year 2021-22 but ya kata ka baduna mo HLP kaduna sa saw hajar sapo hayupi pat kaduna sa south park kandai bolai kadai ka responsibility jong ka state government ka banpil biang ya kami ka pisa ka baduna pemangong menne nakaliang jong ka state government ka syubat sa bejai ta ipisa sispa sa kror bi kami ka sispa sa kror kadai ka pisa ka ba ka badai ka capping norms ka ba kadai ka state government kadai ban pendap naka state budget henry claim ai kat bawan ka pisa na central government susiu bai tang ya kata but ai tang ya ka 10% nak ta kadaw ngi kendo jenge hadukan ni mo dinalon nang ta uang ba ka nakaliang jong ka central government kampat palay ya kata pisa mo naman ta kanay ka current financial year kacingkali ka bangi ginibo yung education minister balay ba umnot bo jingkali ya chief minister badon brom jingi sar Conrad Kisangma ibabat ya ka atnat finance department ba balay ba hibatsa ya kanika balance amount ka ba 10 crore kabaday na mentaban penkam basiu ya katulop jongi jong by February and March hado mentah po finance department balay baki klem pelai sepo education department dala u concern sisya ya kejinga jongi kino hikai kelisi sa rembui ba balay baka finance department ka klem pelai ya kini kapisah Ramboy step down Ramboy step down Ramboy step down Ramboy